maro lo mai ngaro ia no nga singa si fo le ainga e to mo foi no tau abe ngaro nga pe on si fo ia ma to le ma man ta no nga le wa e si to fa ia mo fo le nga tau no ma fa se to anga te le pe ia alo mo fa nau ale no wa me sho le ko ia man mano le kale si ia e tau vina pe mo le nai no su valu tau sanga man no fu musila ya sa ale le manatu e ia se temi e mai le tua o fale mai ai il codice va fai Malua ya ma le ai lo fai le ngale tua per su ngalo ma tua e mi wa onga ya a o mo foi sino lo mai no si da fa na we ma fa na to ya ai che lavo o to malu si mai le nga no ma bai lu su va to sa o ti su mai malu ya o su mai manuia wala au mai fa malo ma so va ile tu tan il ma to sa muli o ma teriina ya wa ma wala ma manat le wala au mo mai da so se me sa wa ya o le wala au na mai le tu ya ma manga lue loi ile kale sia fal fanga malo di tutan ya mai lava ile kasi iva van ya se ia tau nu mai le so le wa ma marolo ma pensione le volu su matas tau sa manga lue fa fa sa di kalsi ya a on tua sa manga lue fa Fatia kono le ngata di kale si kuilin la lo to ina su rico ya fa pe fo le kale si we ma la lo tai ti ngo so to ina so longa ya e se dalo to na ma nga wen ya a lo mu le pe mo ta mo tuanu ya china dai ya o fa la ko mo so nga wen ai le mena mi ai le lo dengan Sileli Mele Fatino ai au nga ya lua le dengan ka male fa mo male fa la lango ile tu o otherwise ile mui awai o le alo ka tu mai alo ka tu malu fa ngata ero wa ya no male nga le tu su Chile fa fitau ni mo foi un caso mano marota moment que tem lá tu é o caso é o ingredients ka tau e tau na mau al fefau on sa mane no tu pa ma ana lua faith and patience those are the two most important ingredients I know in my line of work is a minister of the church because they mo wai le nga o to mo lang mu ka tino ai me o mai le lofa tu sai tanga to man fa si o bi no le to i me tu na mo tino le tu la fa ita to le is always there always be our constant companion helping guiding and protecting us and giving us strength to lona toa manuia i si sota vi ai le tu wal ei mangana to ngarwa yo le manuia isi not us but others for the benefit of others and for the glory of God ele uma upo e fa leo ai ma fatino botanga fa tai ona o so foto tu so fu ngarue o te ngata tonu e karesia e ma ue karesia sa manga dua i whangamalu e o lus futa sa usanga mai ai e so i fota tua ma ta vai ma ta tua vai o te ngata moreni ma le tua a tau te whia mea uma ma le whia ma le whamau awa e ara na lato whia ngaru una ua lato muni mawina e anga de leo le tua malona manuia le dingi mai no mo fa na ma inga lu ma ne kansi
ngā ruenga nā tātou, ia mauti noa, e whamanuia mai le tu. Lono winga, o tātou te tai, so se mea. Tātou te tai, I luma. Ua nei tātou te tai tua. Ua nei tātou le lafi tua o tangata ma, whaini ngā ruenga. Nau, tātou te tai luma. Ia nei leo na manuia wai whai tātou mwhate te ingasini mo tangata. A leanga la me tātou te whai. Tu leanga whai me whai tangata. I la uai loanu nā whawhi au, uosu te sau sanga. I tau la mua tātou la whingaranga. Whatino me le lei. Mo le manuia o le whi au man ngā runga. Ia ai mai sore vi ingo re rei. Ia atonu peisi si vanga tawa te pisa ngoi pa ua te whapsi. Ei pa wale nganga, e ono whai atu. Le nganga whawhitai si mato nui whangamana. No lato tui fua tau tua ma tui fua ngā rui. No lato wola on sai fo. Te le foi teimi. Ea te na ngona ai. Ua. O watu po o mauruma foi ni ata upoi whai. No lato nganga whamangana. Ono lea. No lato si sira I le tua ma no whinangana. Mele mure tui le nganga whawhitai tere. E te tonu foi lo whapea uma. Se au ngā ruenga. Isi au usi. Ma isi ei. E kare si. Maua le nganga tu ngā lue whatasi. Mauti noa leo le munui o mea uma. Ia, whaamangaro ai. Ia, whaapare le tasi. Tu sai masi ngaro le tua. Nei lau lau sila.